Dobar dan svima, ovo je YouTube kanal Dental Implant Experata. Ovim videom počinjemo serijal od 6 nastavaka pod nazivom Mi ne pričamo prazne priče, u kojem ćemo pokazati kako mi rešavamo najteže slučajeve nedostataka kosti u vilicama zarad ugradnje dentalnih implantata. Napominjemo da svaki od ovih slučajeva koji ćemo prikazati može izvesti samo vrhunski oralni hirurg, a neki od ovih slučajeva spadaju i u domen rada maksiofacijalnog hirurga. Ako želite da saznate kako u našoj poliklinici rešavamo najteži slučaj nedostataka kosti radi ugradnje implantata, ostanite sa nama sledećih par minuta. Najteži slučaj za ugradnju dentalnih implantata je kada se na 3D snimku ustanovi da u vilici gotovo uopšte nema kosti, a pacijent je nezadovoljan totalnom protezom i bezubost vilice želi da reši ugradnjom implantata, na kojima se može postaviti fiksni most od 12 zuba. Zato što se on može uraditi od metalokeramike ili cirkona i najbolja je zamena za prirodne zube, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Kao što vidite na ovom rengenskom snimku vilice, kost je jako resorbovana i po visini i po širini, tako da je ugradnja implantata nemoguća bez nadogradnje kosti. Rešenje ovakvog slučaja moguće je autotransplantatom kosti pacijenta sa vrha kuka ili sa poglavine. Ovu zahtevnu hiruršku intervenciju u opštoj anesteziji rutinski već decenijama izvodi lider našeg tima, maksilofacijalni hirurg, profesor dr. Zoran Stajčić. Sada gledamo kako profesor Stajčić obeležava mesto reza na kuku pacijenta, odakle će uzeti deo koštanog tkiva. Za to vreme drugi deo tima pravi rez i priprema mesto u ustima gde će se koštani transplantat sa kuka pričvrstiti na vilici. Kao što vidite, u sali vlada potpuno relaksirana atmosfera posle velikog broja ovakvih intervencija. Naš tim implantologa potpuno je uigran, svako zna šta radi i operativni zahvat se odvija u potpunoj harmoniji i bez problema. Ovakvim timskim, istovremenim radom naša 3 iskusna hirurga znatno će skratiti vreme trajanja operativnog zahvata. Na kraju, pogledajmo rezultat ovog zahvata. Kao što možete videti, uzeti koštani blokovi sa vrha kuka malim šrafovima su pričvršćeni za vilicu, a 6 meseci posle ove intervencije, kad transplantati srastu sa viličnom kosti, mi u našoj poliklinici ugrađujemo implantate. Nadamo se da će vam ovaj video biti od koristi i doviđenja do našeg sledećeg videa.